yachaykachiway Jesucristo chuya qillqaykimanta mana miki atinichu qunqaru nimiki kaypim kani kaypim sunqullaypas kaypim vidallaypas Señor puriykay silaway imaypiña chaypiña kaptipas ama saqiruwaychu qampi vidayaqa qamta malamamuyki. Vamos adelante hermanos chaynata Diosninchik taypaychaykusunchik kallpanchakuykusunchik qarinchakuykusunchik qampaqmi kay alabanzaqa qanaqa pachamanta yachachiway Dios taytay chuya qillqaykimanta runa masima willakunaypaq yachachiway Dios taytay chuya qillqaykimanta runa masima willakunaypaq kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma juntarikamuy kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma limparikamuy bendeciway Dios taytay tukuy ruwasaqaykipi obralaykipi purilanaypaq bendeciway Dios taytay tukuy ruwasaqaykipi obralaykipi purilanaypaq kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma juntarikamuy kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma juntarikamuy maypiña chaypiña kaptipas qamllamanmi Dios millay tukuy sunquywan yupay chasqayki maypiña chaypiña kaptipas qamllamanmi Dios millay tukuy sunquywan yupay chasqayki kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma juntarikamuy kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma juntarikamuy chaynataya Diosninchik tayupaychaykusunchik uyasqay runa masiykuna hermanaykuna vamos adelante Pastor Rodi Pastora Ana Diosninchik tukuy tiempo amahukman yaspanchik taytanchikman kay obraqa taytanchikmi waqaychasuchkanki vamos arriba vamos hermana Erlinda Condori su amado esposo y familia vamos arriba yachachiway Dios taytay chuya qillqaykimanta runa masima willakunaypaq yachachiway Dios taytay chuya qillqaykimanta runa masima willakunaypaq kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma juntaykullaway kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma juntaykullaway bendeciway Dios taytay tukuy ruwasaqaykipi obralaykipi purilanaypaq bendeciway Dios taytay tukuy ruwasaqaykipi obralaykipi purilanaypaq kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma juntaykamuway kaypimi kani Dios taytay sunquyukkuma juntarikamuy maypiña chaypiña kaspaypas qamllamantaman Dios millay
Kasanke Con artes de chikta yo paichay kusunchi Kalmanchakuy harinchakuy. Producciones Lluvias de Unción y Poder. Audio y video. Audio y video. Audio y video.